Aywan gayam anya nana. Kasangay yu gayam inton Sabado. Wan, balasang ko. Isu nga umay kay to Wan nana, umay kami nga umay. Itugot mo to mo, dagiti anak mo. Kastamot na nila kay mo. Wan nana, sigurado dayta. Kat agyaman ak iti awis yo nana. Awan an niyaman na. Mala, inakon, tamangan wag tudon. Ay na, nagadumit ting kargam iti Tupperware nga iawid mo luseng. Ha? Sa bali day tanay karga iti Tupperware. Sa bali pa day tanay karga iti pinggan. Ni tatamot. Ay, pang-aasim luseng. Isublim to amin dagita Tupperware kung pinggan ko Ay, wan nana. Don't worry, tay sublik tumalaang. Ay, nasayat no kasta. Nangina nga men, tinanggatan ko kadagita Tupperware, kandagita pinggan. Wan nana. Danag yun aya. Isublik nga isubli. Ay, nawaw. Manon alawas ti napalabas, manipod nagpapasken ni Nana Turing. Ngam aging gaita, di ka pa insubsubay dagito'y Tupperware kin pinggan na. Pari ko mulakit din. No kaya maw, si Kanti mapan mangisublay. Anya, Nabambanog ka nagapoy ti trabaho, kasta pa lang ti ibagbagam. Di ka lata kami ng baybayan dita. Isublik to lata apay kastamot ti sa umbak kit ibagbagak laang mo't nakababain mo't ay iti tao ang nagpapasken. Kunak nga rod, no masikuran day tamatam amang kitkita dita Tupperware kas kada pinggan, si Kanti mapan mangisublay. Aglans, uno kundi diet ka matan. Si Kakit di mat, sana nga agday-diet. Ilip-lipas ko lang dito at aramidag, inaktumot din mangan. Kunak ano kundi diet ka mat. Nalang ron, tumuna kami muting kinipasita iyo kusina. Inakpay ngaming gumatang iti sida ki Jerwar, awan balon ko. Ay na, agbalon ka kami na. Saan safe dagiti magatgatang itirwar si daan. Ha? Isu asyak, sa anak agumat gatang di tarwar iti uray anya amakan. Tsak laki di mangmangan iti sana na dalos. Ay, unay ka matan. Sa anak nga agin inarte ibagbagak lang ti pudnaw. Ala, umuna kayo ni di kusina, sumarunoak. Anya ko na ni Lucing? Saan amang mangan iti magapo ijerwar amakan? Wan ata saan ka no anadalos? Agasam man. Eh di wow! Bayam latan. No parang ko anak, sana nadalos, di sana mangan. Anya kuma. Ay wan huwag pilitin ang ayaw, baka pumayag. Nakababain met no mga ni tinagapoy jarwan. Amangan wag sakit ti tiyan na. Siguro, nakadaldalos ni Lusing ija balayda. Nasaya at no kasta. Adan tulat tamot ati papananta iti balayda. Sa bagay, ijaya makita ti kinadalos na. Ne, anya nga ditar aramidem Lusing. Ay ikwa. Ug-ugasak iti napudot adanom dagiti pinggan a panganak. Anya? Ay unay kan. Kaug-ugas mila dagita pinggan itay nalpas kami anangan. Kasta ka de. Ay isa na kami na basta taltalag. Abangan no saan anadalos ti panakaugas na. Iso ana saysayat la tamat anong ugasak iti hot water. Abangan ngamin no adda germs na. Ay unay mo tin akin na artem dayta. Ay sa anak nga gininarte. Nagpapakatutuo lang ako sa sarili ko. Mawatam day jay. Tagalog pa yan. Ala, mangan ka nga rudan tanalpas kami amangan. Umuna kami agsublay ti trabaho. Okay, pasita. Anya mo to ni Lusing? Kasla ada sakit tayo amang mangan ije kusina. Ha? Tunggal mangan, masapol na kanu nga ugasan iti napurot adanong ti pinggan nga usaron na. Agraraman. Uray ka ugas, ugasan na latta. Taamangan ka no ada germs na. Eh di wow.
Isun ating kadadalusan na parswa. Una yan. Kasla siyak pa'y nga ron ti mabain. Ta siyak tinagugas iti pinggan. Payaman kundi arte mo tadya tao. Aging dadalus mo Una yan. Umarte, ayon sa estado ng pamumuhay. Nukas kanyak asang kasapol, sang kasaangan. Sa anak akong di arte, ta nakababain. Ay, madun alawas ti napalabas. Madipod ini nagpapaskenak. Nga maging gaita. Di malay sublin ni Luseng na ganyan Tupperware kan pinggan na nagkargaan na iti makan. Hey! Patsimbait no isubli na pa'y dayjay. Ha? Idinto pa'y birthday jay apukok nga anak ni Maria. Imay manin iday. Ado apinggan tinyawid na. Ngumawan apulos tin subli na. Aniya? Do si ka mismo ti mapan mangalay di balay ta. Mabalig. At dapat siguro tinamnamang agsublay. Yem no dyan kunam, ako sa nga isubli na. Wait. Yan lapat tiyang. Ay, una yan. Sapay nagngingi na nagijay at Tupperware kan pinggan ko. Kasla mabainak pa mapan mangalay di balay da. Uray sa garaw. Sa anak man ang mabain kiniluseng. Tawan mo't babain na. Di pagbainak laang, nilakay na. Ta nagsingpot mo't gamay. Ay, ugasak ana imbag daytoy baso a pagkapyang tamaan no da germs na. Lusing, mabayan ka kanina pa hindi tayong tilabaan po. Apay, kit kita lang arudan nga agugugas akpay lang iti baso kapag kapyar. Ha? Ito yung kapay lang amin dita. Kasla 10 minutes mo matan nga ugasan dahil tamay sa abaso. Ay, salang at 10 minutes. 20 minutes kit di 20 minutes ko nga ugasan iti cold water, kan 10 minutes ko mat nga ugasan iti hot water. What? Ang mga no adda germs na, narigaton. Unay ka? Alang ron, excuse me pa lang. Ugasak labid dahil ti baso. 1 minute lang. Kalpasan na, ituloy mo man na hindi pa nagugas mo dita baso. Okay. Ya kung may limad, tirurod ko iti dahil di alusing. Wan nga rot. Uray siya kat maas asarak iti style na. Nasobraan mo ti kinaarte na. Ati, wala pa'y dagiti babak nang nagugas iti pinggan kan baso na. Ay, una yun aya. Agugas lang iti baso pagkapyan na. Abutan na pa iti 30 minutes. Taamangan ka nun, ada germs na. Salbang kindi. Ijay balayda. Kasjay nga tamot ti kadalos na mare. Ay tuan, makaparoon. Makadadal iti aldaw. Sapay la kumaa, ta makapasyar tantumot ijay balayda. Ta makita man no kasjay mo't la kadalo. Birthday ijay balayda intod bigat. Ha? Saan may? Abay, adag birthday ng anak na. Kano birthday ka no mo ti inauna nga anak na. Kastaya, nasabat ko di kalman. Namawan may timbaga na kanya. Na,
ay nagloko na lusing. Inawis na kung di na kainawis. Saan ba? Ngamnupay kasta. Mapanak lata. Tapno. At dalason amapan ko alaing ng iti Tupperware. Kas kada pinggan asan na ngayon subsublay. Aniya. Wait. Mapanak ko nagtumay. Anya? Kasangay ta anak mo itong bigat. Wen, iso ano mayat kayo? Umay kayo ah. Ay katuan ah. Wan umay kami adwa. Sige, sa anak tayo ngagtrabaho inton bigat, tasyak ti agluto iti pagsasangwan tayo. Kasta kani? Ay katuan ah. Saan kami narudan nagbalo ni ti pangaldawan ni kinapasita itong bigat? Ay, una, ijay kay ton amangan. Ala, mangan tayon, kukumare, kukumpare, manggao kay latan iti makan. Apay mo tayo tipinggan mo, Lusing. Saan ang nagpapada? Adda ti breka mo, adda ti stainless, adda pa iti plastic. Ay nawaw! Ha? Wan nga rod. Uri dagiti bason. Saan ay nagpapada? Ada stainless. Ada may awan handle na. Ay na. Kasano nga may nasaan nga agpapada dagiti pinggan kas kada baso na. Kat inurnong na lang dagita. Ay, ninanamot. Katwan mo? Naurnong lang dagita pinggan mo. Itinapan mo na kipalpalanitan. Anya? What? Tunggal mapan ka makipalanit, agdudo maapinggan, kas kada baso tiyaw awid mo. Isu dagitaan na urnong. Isu asaan ang nagpapada. Anya? Isu anumalpas tayo amangan. Alaak amin, dagiti pinggan, kag Tupperware ka, wasaan mo ngayon subsublay. Dagita pinggan ang nagpipintas. Nagapaw, iti nagduduma babalay. Kag dagita tipeng, kas kada nagpapangit a pinggan, isu ti kukwam. Nana, Kag, saan lang asak ti mangala? Adamot lang nila kay kulas. Alaan na mutla ka na, dagiti pinggan, saan mo ngayon subsublay. anya? Sunggarak man kumare. Ay, uray siya kumare. Ang dami-dami kong tawa. Mga 8 siguro. No siyak, saan ang mabilang mare? Ado akatawak itay. Ay, anya nga tamot ti rupa ni Lucy nga sumarag iti trabaho inton bigan. Ha, salbag iti ah. Kundi arte na dati iti trabaho, yung kasi maggayam, salbag ko lang manin. Agasan man, tanod iti trabaho. Maurasan no ugasan na tipinggan a panganan na. Ngam itay balay ta, ay nakas jay matgayam. Huwag nga ron, saan na nagpapada ti pinggan na, tagayam, nagtutuma mo at apalanitan tinagapwanda. Oo na yan alusing day jay. Kundi arte, ngam nangir-ngir-ngir mat dagiti pinggan na balay da. Makangag day dyan itong bigat ko nagtumay. Nakita ko pa dyan nakasampay ang underwear na dyan uli. Nakangiring-ngiring mo't lang si ka. Yung no dito kundi arte. Ha? Oo na. Kung gaganay gayam ama pa nagtrabaho. Kwa, Abay, mababain ka kalagiti ka trabahoam. Gapo itinaamuan da kinapudno. ha? Anday ta, kunam lang amin nung nasaya at tikundi arte. Anya nga ita, sika lang aron tinakababain. Sa anak san ama pa nagtrabaho lakay? Anya asan, di ka kinti mapantag, pasensya ka kadakwada. Dahita ti maghanap mo. Anya? Si Kamat Lasing. Oo na yan, apa nagpampamarang mo. Ha? No dito yung trabaho, kundi arte ka. Nga uray la abutam ti may isang oras apa nagugas iti pinggan a panganam. Pare, Ngam ija balayo. Ha? Nakangiring-ngiring mo dagiti pinggan a pang panganam. Oo na yan. ay kwa, pasensya kay lakuman ah. Amo ka saan anasaya at dagi dyan nga impakpakitak kada kayo. Oo na yan. Kundi arte ka dito eh. Ngam dagiti pinggan a pang panganam. Kasi saan mo ta nagpapada? Taganya, naggapo, itinaduma-duma a palanitan.
Oo na yan, George. Nakababay na itangaramid mo. Promises! Ay, karika, saan na maulit? Kinapudno na, mababain ang unay kada kayo. Nasayat mo no kasta. Tani, nakababay ti kundi arte. Ngam awan matgayam tinasayat. Iti danaom gudula kay. Anong tayo dyan bakit? Si bugak man dagiti mulak amasitas lakay. Kung nagtumat ngamin agumatang ta iti hus, tapno saan ka amarigatan akasta nagsibog ka? Ay okay laang lakay. Exercise kumitlaangan Adekta, bukawan nakto no maibus ti danom ititimba, takarga akman ha? Word lakay. Agyaman aklaunay Lili, ada magkayam ti baro a koleksyon mo, bakit? Ay,
Wan lakay, ginatang ko na iti online. Malumot ti kasta amula. 5,000 lakay. Ay nawo, nanginabot kayo. Ay, wala lakay ta. Rare, ti kakasta. Manmano, ti kasta mula. Lumabas akmana na Olivia. Siya di daw ti papanam Nora. Ay, di tala ang klinik nana. Mapanak mangala iti agas. Aguray ka. The new collection mo, anana. Ah, ginatang ko iti online. Ay, ikanak tumamat iti mulak, nana. Kurso na daklaunay iti kasta amula. Ay, kabarang dumakkel adagaws. Inaldaw mat asibsibugan nyo, nana. Sigurado anapartak a dumakkel dayta. Malawan. Mang tedak taw no adda ti sar. Anora, iti pay laeng mat paraangan. Ay nawa, saan mo mat ako ko tidalan, bakit? Bay ata lumabas. Di ka kusilap ako silap dita, tadi na mutlaang makita. Di ka mabutay, no saan nga agsubli iti sigot tamatam. Na, Tunggal lumabas ni Marinora kat agkusilap ka. Di ka mabutang no aglak, ha? ay nasaan to ang mapasamak dayta? Sa maysa, kontrol man ti boses mo. Ang mga numangag na, kat panunutin na asip-siputak ti biyag na. Okay lang, atay sumit ngagpay sutar aramidem. No si kalaang ti kasta ti gayem na, sigurado ak amapunuan kamat laang lakay. 15 pesos laang alod, ngamimot na pay. Ay nawaw ka. Saan tayo ngagpapada bakit? Depende mo't dayta, ano man nakaawat ka tao. Ay, agrein ka pa'y mangudaw. Bigbigatan bakit? Nasapa pa eh. Yung mariniing nakit eh. Mapukpukaw ti mulak lakay. Agraban pasaw, binagkat ti agtatakaw. Ay daw, kasano ko maamapukaw? Kit adala ang matdita idirabi eh. Awan nga rudan lakay. Ang mga ano kinursunadaan dagiti lumablabas. Ay, sana mabalain. 5,000 ti gastos ko iti dayjay amula. Sigurado ka kadi ang mapukpukaw. Ang mga nadalaang dita, kiti mo nakita. Ay, bumangon ka man nga raw, tatulungan na kamang sapol, lakay. Kasino ngamin ay tinangibag agumatang ka itimulaan ng ina. Sa mo i-display di taror. Ay, haan niya kalakit din, lakay. Alangan mat kay iti silid ti pangikargak iti mula, kat pang display mat at talaga dayjay. Anya ti pa kay stressan nyo, tatago daw. Si Kamagayang Lucas. Sapsapulag ti mapukpukaw amula ni Nanam Olivia. Tinakaw da, tata? At hapan mi nga adda tinang takaw. Tadi mi mutan makita. Itay pa'y asap-sapulon mi. Awan mo. Sino ay nga talay tang agtatakaw, tata? Dahil ti saan mi nga amo. Sapay awan ti CCTV. CCTV, ti karo ba ay tata? Ipadas min tumat agsarutsod. 5,000 kami. Ti katanday ti amula. Wala, tata. Nang runakit nangina pa'y gaya. Agpus kay mutlaang iti Facebook, tata. Anyat amu tayo. Ang mga numasyan tinang takaw kat isubli na. Sapay la kumaa. Tapos saanan analiday ni Nanam. Mapukpukaw ti mula ni Nana Olivia, lakay. Nangina pa'y kanungarod kuna ni tatago daw. 5,000 ka no? Amok no asino tinagtakaw. Ay nawaw. Nakitang bakit? Ni Nana Olivia ti kayat ko ang makasarita lakay. Masapon nga agsarita kami iti personal, tapno maibagakmet no anya tinakita. Iranam ti mapan itayanda. Iti kasto nga oras ta sigurado asan abisi dagi jay. Wen, mga naklabiit. Anya tinakita maya bakit? Curiosak lang. Basta, adda tinakita,
Kat iso ti ipulong ko kan Nana Olivia inton madamdama. Di da pa'y insubli ti mulam at tinakaw da, Nana Olivia. Ay da, talaga nga awanan. Awan konsensya dahil dyan nga agtatakaw. Amok no asino tinangala, Nana. Siya kun ti witness mo. Ay nawaw, no ambaw, asino nga ron, Freda? Minura, Anya? nakita nga iso tinang bagkat iti mulay o, Nana. Ay, wan. Malagip kaw anadakamat na akursunada na dayjay amulak idinakita na. Makitam day ta, Nana. Kasla na singpet no kitaang. Ngam agtatakaw mo't gayam iti mula. Awanan baen dayjay anora lakay. Apay ni Lura bakit? Isumagayam tinang bagkat iti mulak ang mapukpukaw. Anya? At nakaditi pamanagnig mo iti kasta nga ibagbagang bakit? Nakita ni Freda lakay. Isaw ti may na imbaga itay. At tangarot ti ebidensya ni Freda a witness mo. Isuabis mo ti nakakita lakay. Ay, di mo patpatsintan yaman amang mangag mo. No awan mo ti ebidensyada. No agul uli makaklatan. Amangan no ulitin ang tumanan lakay. Agruam kit di dayjay ataaw. Nay. Mayat mo tiisam mo ang nagawid, Freda. Ta successful tinaramid ko. Ay, napakawa na mapaw. At daman ang tiinaramid mo akalukwanan niya. Ay nasaan akalukwan day jay tapno ibagakan ka. Amukit no kasta tiisam mo. Di nakadingamin pakibiyangan lakay. Agraman pa nagisam ko pagpari ko tampay. Ay nawaw. Ay. Amok nga datikat mo asawa ni tiday tanga isam mo. Si putamban no lumabas dayjay anora godolakay. Nakita kat anapan iti istor itay. Saan ka mo't asigurado no isong agpay so tinagtakaw iti mulam? May sapay laang mo't ti witness mo. Panagkunam ka de kat agul-ulbud ni Freda lakay. Awang matira sa untap no agulbud di tao kanyak. Ala, aramidam no anya ti kahit mong aramida. Bugkawan kanto no lumabas da ta anura. Siguraduam laang, tanapatag ti ibagakken kwa na. Nasakitan ti ulo kag pampanunod. Itayanda na Olivia. Pinaayaban na, tasyak kanu timpulong ti witness na anang takaw itinginginaan na mula na. Ay, nawaw. Sikat ti pinabasol da? Siyak ti pinabasol na dya a witness, iti ba nag-adyak mat inaramid? Sa anak mat nga agtatakaw? No kasta. Si kagayam tinapan impulong ni Freda. Idinapan iti ayanda na Olivia. Apay kumangay nga ramida ni Mari Freda ti kasjay pare. Panagkunak. Kayat na ti bumalis ken kamare. Malagip mo ti 15 pesos alod apag saksakitan tinakam na ken kamare.
malagip mo. Sigurado ka kadi ani Nora tinakitam anang bagkat itimula ni Nana Olivia, bakit? Medyo nasipngat. Ngam amok ani Mari Nora tinakita. At idug kat tibok na. Ay. Saan anasaya ata nagpulong kay Jay, bakit? No saan ka magkaya masigurado? Kaputa at idugtibuok na, ni Nora adagosay. Kabisadok tila nga day ta Nora lakay. No di mo nakita ti Rupa na, saan a 100% sure ani Mari Nora tinakitam, ay nawaw. Kabisadok nga rod ti itsura day ta Nora. Di ka man agin witness dita, no inuulpod mo ti istoryam. Di siya akong tulbag. Kaya't ko lang mati makabalas iti kumare. Di rumwar ti putno, agar aramid ka iti istorya, takayat mo ti makabalas. Para lang iti 15 pesos alod, iraman mo pa yan ni Nana Olivia. Ay, saan anasaya at ti kasta bakit? Gulo ti pagbanagan ti kasta aramidam. Apay ngayong bagbaga masyakti ng takaw iti masetas ni Nana Olivia, uray sanmat. Iramraman mo pa'y ni Nana iti sakit tinakam mo kanyak, gapulaang iti dayta alod. Witness ak nga rod. Alaman nga rod, napudno ang nakita nak, anya ti kulay ti kawas ko. Ay, kuha. Nagado. Basta. Anya nga oras ang nakita nak iti arubayan da Nana Olivia. Ito di ka makasungbat iti diretsyo kanyak. Makonsensya ka kumamat. Sorry, friend. Kinapudno na. Nagulbudak at talaga. Takayat ko ti makabalas kan ka. Anya nga rod ita ti aramidag. Kagurguran ako ni Nana Olivia gapo iti inuulbod nga istoryam kan kwa na. Pinagbalin na kadakas. Saan ko lang ana ilod ti utangam kastakan? Sorry, Mare. Pakawanin na kuman. Kasano ko mga agsubli ti sigod alin nangan ta kas aggayam no kas tamat ti aramidam? Saanin ang maulit? Promise. Sakbay pakawanan ka. Kasaritan pa'y ni Nana Olivia. Kas taunay ti ungat na kanyak no amumlaang. Panugaldawan ti napalabas. Di mo nagpakpakita na dyan Nora kanyak. Ay nawa, relax ka kanilaang, Olivia. Kasano kumaba kapag relaxag? Iti kinaado ti bulak amasitas. Ti pa'y magkanginaan, tinapili na at tinakaw. Nagbutang siguro king ka At dati nakakita kin kwa na, ngam ilibak na pa'y laeng ngamain. Ay na, amangan mo't nupudno, ti ibagpagan. Amangan no talaga saan nga iso tinagtakaw bakit. Amangan no mapapabasol laeng. No saan nga isaw, apay nga raw na di matan umay. Una, tano agsarita kayo, kat ipilit mo ti kayat mo. Di mo ding gantiside naman. Naimbag man ta nagpakita ka kanyak Nora. Anyagay, bayadam ka day, wano isublime timulak at tinakaw mau. Ni friend at timang ipalawag iti amin, Nana. Ay, kuha nga mi, Nana Olivia. Anya, Saan apod no ti imbagak kada kayo? no kasta, saan ani Nora tinagtakaw? Saan, Nana? Nagulbudak kada kayo. Takayat ko lang ti bumalas iti gayim ko. Nasakit nga min tinakam ko. Idi saan na nga inlod ti utangak alod. No saan ani Nora? Ibagam kanyak, no asinaw, itamat laang. Diyak amo, Nana, tawan mo't tinakita. Diyak amo no asino ti agtatakaw. Anya! Pasensya kan ano pinagsasawan ka iti dayjay nga aldaw, Nora. Madanagan aklaang nga talaga iti mulak ang mapukpukaw. Okay lang, Nana. Tinapatag ita, kat nalawlawagan ti amin ka na kayo. Sana siyak tinagtakaw. Kaya't lang ni Freda ti bumalas kanya, iso ang nagulbud ka na kayo. Ay na, talaga dayjay a Freda. Proud pa'y amang ibaga nga iso ti witness kaw. Tagayam, inuulbod ma ti rumrumwar iti ngiwat na.
Da kayon ti makamungag sarita nana. Auta kundi ta. Ay kapasensya ka manananora. Bayam, taikak iti leksyon day ja agay yamaw. Agyaman ak nana. Ambaw si Kafreda. Naglaing ka nga gulbod. Iramraman nakpaikit dahin tapno lang makabalas kay tigay yamaw. Sorry, Nana. Basol ko dayjay. Imbabain nak iti sangwanan ni Nora. Sapay lang kumaata, mapakawan nak, Nana. Inton sumarunaw, di mo nararamidan ti kasta. No adda saan nyo ang nagkinawatan iti gayemaw. No adda sakit tinakam mo iti gayemaw. Idiritsumkan ko na. Saan aday ta iramraman mo iti sabali a taaw. Naimbag ta saan ko nga impabarangay ni Nora. Siyak tumay lang tinakababain no bilang. Talaga adyak ka mo no asino tinagtakaw, Nana. Ninesa, di ta ka bang ibang abarangay tinagtakaw? Kasanum adamuan lakay. At ti insinti ka aruba tayo a videos ti CCTV da. Huwan nga agpaisaw. Ti awanan pa'y na babae. Sapay lang kumata, saan pa'y anala daw ti amin, Nana. Pakawanin na kumaitibidot ko. Pakawanan ka. Gamsan akayat asawan day ta apagtalkan kamanay.
Casey. Ada nga rin inaramid ko, tatang. Madama ti live ko itay simmangpet kayo. Kumpormi matararamidam. Para kadagiti viewers ko dayjay, tatang. Kasanon no makita ti makinbalay ti kastangar aramidam ha. Nasingpat ni Sir Roger, tatang. Nakayukit di man. Ang anya lang ti panunutan na no makita na ti videom. Ang mga no panunutan na tagikuan tayo ti balay da. Di kay madanagan, tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Siguradum lang nakababay. Siya kung ti makamo ang makisarita kenkwana. No adda reklamo na, tatang. Kumusta nga iti live mo, anak ko? Ado ka di tinagbuya. Wen nanang. Uray dagiti kakasinsin ko at taga Manila. Nagbuya da, nanang. Di mayat no kasta, anak ko. Ad-adda nga agbilib dagiti no ko, nanang. Sigurado da itan. Amok ti ugali da kita at tao. Ni, ada umawawag. Ha? Asino ti mong awag, nanang? Ni Antim Priscilla. Sungbatang pa'y, nanang. Ituloy tanto ti agistoryahin kung madamdama. Amang ano napatagtibagana. Hello, Mare. Imawa ka at tada napatag nga ibagakken ka, mare. Banya da ita, Mare. Imanugod ang ti anak ko, apo masyarak, iti lugar anak kay kamanga, mare. Kano nga umay ka, Mare? Inton Martes, sa anak pa'y nga minanak kapaglaba. Isunala ang tadyak apo ti pagluganak, mare. Sabten kanto iti terminal, Mare. Basta aglugan ka iti bus di talugar tayo. Mano nga minan ti pasahe, mare? 700, Mare. O sige, ang teksakto lang takan ka inton Martes, mare. Okay, Mare. Bye. No umay nga ti Priscilla, masapul a presentable ti balay adanunan na, nanang. Una, masapul mo't lang nga agpalingkita. Tawanan tinagyan ti ref. Nakababain mo't iti kumare. Ito lang manan anak no ti ref Di mo pa'y lakiskisayan tinagyan ti ref, lakay. Ay nawaw. Apay kumasan. Di mo ibaga ala ako dagitoy. Amangan no maibos, kat saan pa'y asimangpet ni Mare Priscilla. Ano taramidan ni Mari Priscilla dito balay? Umaylaang pumasyar, lakay. Anya. Kaya't nakano ang makita ti lugar ang nakaikamangak. Isumad lagay mabisi ni Kisi ngagdaldalos iti parangan. Una, maturog ka no dito'y iti duarapi. O, kita ama, di nakibabain kan kwa na, lakay. O mati makagapot tapno ibabayin ka. Amok ti ugalim, lakay. Tangiwat mo launay. Langig mo ka di tagwarwara sa damag. May papaniti anak kinasawam. Victor! Anya man hindi tatatan? Agraraman ka nung mati aginam. Anya? Tagtagikwaanda ka nung tibalaya pag nanaidan nyo ita. Kasano tagtagikwaanda, datang? Bagbagada ka no, abalayaw, ray saan mo. Kirtigir kayo lang mo dita. Jak ammo ti may papaniti dahi tabanag, tatang. Kasari tamti asawam kintanak mo. Nakababay di kasta. Sak paya mismo nga amam ti pangibagbagan na kiti kalugaran tayo. Hindi ka madaragan. Kasaritak to ita. Pasensya kayo, no mairamaraman kayo iti kalukwan da gina. Anya di imbagan ni tatang kanyak bakit? Anya manan timpulong ti amamkan ka. Nagsasao kayo ka no? Kitkas labalayo ti pagnanaidan tayo. Isukan no ti pulpulong dagiti kalugaran tayo kenkwana. Ay nawaw, di mo latan ikaskaso ti anyaman nga ibagbaga dagita at tao, lakay. Umapan lang dagita. Ngamin, datayo ti pinili ni Roger nga agbalin a caretaker kadagiti sa ni Juana, kabayatan ti kaadana iti abroad. Amangan ko nak no mailawlawan kayo mo't ngamin, bakit? Ay nawaw,
Awan ti dakas nga imbagbagak lakay. Unay kalaki din ay. Kitaan nyo nga gina, saan nasyak ti babay nyo kadagiti kalugaran tayo. Ngamin, caretaker tayo lang iti tayo balay. Saan tayo akukwa? Wan, amok data. Aglisi kay tidalan ko. Tamapan ko sukunan ni Kumari Priscilla iyay terminal. Di ka manaktak, tamangan numaladaw. Kwa sa ludsudan, Mare. Anya dayta, Mare Priscilla. Nilakay mo kadila ang trabaho iti garden, Mare. Ay nawaw, saan Mare? Adda dagiti trabahador na. Apay nga ron nakasjay ti lang nga na nagawid, Mare. Nakarugrugit ti kawas na. Kasla nagtrabaho. Dayjay ka di Mare. Kinapudno na, adda ti trabahador nila kay ko. Ngam, kaya namala ang titumulong ag trabaho. Kasta gaya, Mare. Nagagat nga rod, no kasta. Wen, Mare, di na kayat ti agbalin at tagabaon laeng. Kayat namut ti agtrabaho. Isu, matlagayam anakapatakder kayo iti dakkel a balayo, Mare. Nagagat, unay nila kay mo. Ay, wunmat Mare. Awan ti makunakan Victor, ta talaga nagagat ti asawa. Anda magayam ti bisita yo, anak ko. Kumari ni Evelyn da tatang. Dangag ko nga road ti saretaan dangag kumari. Iti limabo sakit ti paraangan niyo. Ipampanakal di bakit mawabalayaw ti pagnanay dan nyo ita. Uray ti ref mi tatang. Iti may ni Mari Priscilla. Napumpuno. Talaga ang agraraman ti asawam. Diyak manambo iti asawak tatang. Awan mo't ti ganabon na iti kastang naramigan na. Kaya't nalang siguro tagpasikat. Di na mo apakay babay na natikas tangar arabidan na. Awang ko matibibiyang ko no may papaniti na itabarang. Ngun pampanunutik lang ti pakay babay inan mo lang ti pamilya tayo. Tikas tangar arabidan ti asawa kin anak mo, anak ko. Di ka man tanagan tatang. Siya kung ti makamu iti na ita.
Nang nagnitatang ti saritaan nyo iti kumarim, iti limabas iti parahangan tayo bakit? Anya kumait na. Tagtagi ko ang kanumat ti balay pag nanaudan tayo. Ay nawaw, anya kumatibibiyang nitatang mo. Di ka mabayin iti kastang araramidan bakit? Ipalagip ko manan tamangan no nalipatan nyo. Caretaker tayo lang iti daytoy abalay. Tanggiwat mo ko na. Kontrol mo ta. Ang mga numariing ni Mari Priscilla, kat mangag na ti kastang ibagbagam. Di ka madanagan, agawid matlaang ti kumarik inton bigan. Naimbaga bigat mo. Kastamat kan ka, Victor. Adalaang mantikat kung ay baga keng ka, sakbay nga gawid ka. Anya dayta? Sana pud no dagiti bagbagat asawak ken ka. Anya di kayat mo asawan. Caretaker kami lang iti dayto abalay. Amin na makitkita yu kat sanikwa ni Sir Roger. Ilang may sa asufaken TV ti sanikwami. Anya? Inulbudan na kalaang tagraraman na kumarem. Ti anya kumaga po nga ulbudan nak ni Mari Evelyn. May salang ti sigurado. Kaya't natagpasikat kada kayo ako mari na. Agyaman na iti oras mo, Mari Priscilla. Awanan yaman na, Mare. Naging tsuyak mat dito'y lugaryo. Inton maminsan to manan, Mare. Sakbaya po manawag. Adalang man kayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya dayta, Mare. Saan masapul nga agpamarang ka abaknang, Mare? Ay nawaw, agpamarang? Ti kunam kanya, kat ko kayo daytoy abalay, Mare. Saan mat kayam, ta caretaker kayo lang? Sigurado akayat naklang adadaulan. No asino man tinangidanon iti kastakan ka, Mare. Nilakay mo mismo tinangibaga, Mare. Inton sumaruno, di mo nararamidan ti kasta. Awan dakas na, no caretaker kayo lang. Ti dakas, kat ti agpampamarang kaabak ng iti imatang ti padam a tao. Luklukwam laang ti bagbagi, Mare. Apay anapudot ti ulom, nanang. Marurudak iti amam. Apay ni tatang. Indanon na kin ni Antim Priscilla, a caretaker tayo laang iti dayto abalay. Kasta uray ti bain ko, kabayatan ti panagsarita mi kin ni Antim itay. Anya? Ay talaga aday tanga amam. Kontraan na amin nga ramidag. Ay na, talagang agburak ti darak ken kuana. Hindi tayo parikot mo, Evelyn. Traitor kang asawa. Ay nawaw, kasano nagbalinak at traidor, alaman? Apay ngamin apakibibiyang am ti diskartay ka. Saan ang diskarte day jay? Kinaagraraman ti kastang aramidan nyo itanakta. Tagikuan nyo, di saan nyo matakuha. Uray ni tatang, bumain moton iti kastang aramidan nyo. Ay nawaw, agraraman kami. Asino ti agraraman, tatang? Da kayo nga gina. Di kay agsaw iti kasta, tatang. Saan kami nga agraraman? Saan aki na agraraman ti kasjay? Agulimag kasi kakisi. Di mo ikalintagan tarami jo itinam. Manulaang titawan mo, kumkastan taramid mo. Ay nawaw kayo adwa. Sigamat ibilin. Ti kumamat na saya at ati isurom iti anak ta. Saan akasta? Saan nga amin katrumbang apakibyangang Victor? Imbagak lang ti pudno iti kumarem. Tadyak magustuhan ti kastangar aramidan nyo. Kasanulaan nga agipulong dagiti chismosa iti makinkuko iti dayto abalay. Amangan kunak no pagtalawon. Dam atao ken ka. Tano maduktalan dati pudno, si kanto matlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.